Malor ngā rua Tala Fou o Tala Fou o le Samoa mai Ausetalia. O le atu whatunanga le sa I awa malosi le Northern Territory au whawa waipeo na lipotia, nisi o sori ngā tūlafono mai lea whaitu o Alice Springs. O le tūlafono lea ngā I awa malosi le a whatulanga ia inga matutuunga, o whaiai no fuanga mataulanga I lea whaitu o le atunu, se ivanga nawa I se fuanga patino I le pule ino awa malosi, e mawhai o na wha mautuina. O le whaipule le Northern Territory o Malandiri McCarthy, o ia tā ua e natataria ina ma le fia le nei whaai unga. Whai mai a ia le tūranga lawa i o le awa malo siwa manino, o se whaailo lea o le loloto le whaafita auri wa iei nei, I le o ngā tatonunga le mua Ausetalia mai si fo I vaenga o le tunu. E tā ua le la sia o tatonu le whaafita auri, ia sira ai le tūranga e au na whaatino, ma ngā rue whaatasei ma ainga ma whanau. O le whaetu leo Ausetalia sa ripatia mai eire te reo vesinga I nā tōro o au mawai, ma le whaata te reino le whaafita auri I Tala Fou so tu la fono, pa pia foi ma le rea ioni whainga mautu o iei I le tu la fono e a ngai I tu ai ngā sori ngā tu la fono lo tu la I mai iei. Whai mai le whaipule le teminei, o mana o mia lava, sina ngā yo inga se isu iei, ia ma o le tu la fono o whaero atu nei o se tasi leo vaenga tāua, e au na ave iei le wha mua. O le soa mori ai se tamaitai mai melepone le fasio te tangata ina ua maua se tamaititi ua maniu I se whale le tu I mātu I se sifo melepone. Whai mai ripoti o le tamaitai tolu sutas te usanga le matua mori le fasio te tangata ina ua maua le tino mariu le tamaititi le whale I Dover Street, Alboundvale, po le tau le whai le whiawhina nafi. O le soa fuafua tu la iei le tamaitai le whamsinonga e tu sa le wha le lawe o lo tau fia isi whamtaranga wili I le ramata upu a o wha ngā soro ai su e ngā leo. Wa sira le vasengo whaatonu se whamsinonga I Queensland I ata mai le CCTV o le teimina tura e se vevesi na mafua I chips leo lo whita ua ina nei ua ina manua tinga ina se tasia ri a vea tuai le whanemai. Whai mai le 9 News on Ricky Lefoy e tolu su tasi tausanga mai sini sa tura I whamsinonga I Brisbane I le vasa nei mo le amataino le whamsinonga I le mata upu o mori ai le fasio te tangata pa Ivarea I le whaarabulawe o mariwa I se tangata mai Brazil e suafa ia Ivan Patricio Susan. O Susan e lua suriwa te usanga na mariu le whanama I le se furu aso, taro na mai are bevesi rea ina ua whata ua ina sa tu I aise I turou e le foe, maa a fiailo na uru ina ua tau le palapala I whafuane o se whalo loa kebab I Orchid Avenue I Surfers Paradise, I le lua awha se furu mareiva. Lo wha wau I le sora whamsinonga I le mata upu lea, I lumor whamsino o Helen Balskill. O lo yeisa spray mo le isu e ono fōringa o le tari lea I le puipuia mai o le whanawiti a mai se pepe whato a whanau mai a whianga o le tale pivini. O lea spray u whamtalaina o le rua I teimile ua mawai, ma o le tuina o le vaccine po le vaila au mo tong fitinga I le spray lea mo le isu, o le awhesoso ni tere le tau fia o a whianga mai le tale pivini. Whata I taile nei spray Ausetalia mai ono se rauta mai ti le vāsuta si masufita usanga, le a awa iei le nei whata I tainga, o le spray mua foi le langi anga I sao I le fō I o rea ngase po se wha mai foi. Pai mai se furu rua masina e whai ai le trial, whata I tainga e whai ai Sydney, Adelaide, Perth, ma Melepone. Le a whao popola whai o speed cameras I te tono New South Wales, ma wa whai loa ta avale le a whao ngai nei le fui au nanga, wa te tau nei o na o ngatasi matu la whono fau le mana o miai, o na tuina se whai lo I lumane matua ne fo I o le vaenga o le IA speed camera. A mata mai lea so mo Januari masinan te nei, na mata wha mamanu mai eire whainga lea e ao na tuina I wha ailo mo me poeata, ia whai mai e na o le torosul valu o speed camera si tu o ta avale se lau fastfood tolu, na ola I le masina lea na whataita iai, a o lea lau le a wha popo Malaysia ono sifulu le masina nei. O whaamtaranga mai le ofisa o tupe maua le Revenue New South Wales, wailo ai e valu aweta avale na maua e speed cameras le sawa, wha atusa I le ono sifulu ono afe na maua, ia te se manua afe lua tasi. Ma le tala muri wa whaelo mai le scam watch, le tusi tau whaasa se fau lea wanga I ane ma ua whaasa se eitanga tau stadia I nei vai tau. Whai mai le ripoti wanga I nei le au tau whaavalea, e le ngata le whao ngai no text e whaapefo emaili, ma tusi ia ua amata talafo mai tangata. Ta ua le scam watch o le tusi ua sau le temine e whaapea au mai me le Telstra, e au fia mai eima le talusanga I tangata ia fautua ina lato woma ainga e whaapea, wo lato wasia le network o lo whao ngai na mai lo ai, o lo iai hackers o lo iai, mai te tau na whaia se operation whaapitoa e ave se ai I lato wia.
Wa ta ua mai le tusi ua mai ona tuina se tupe i tusi tupe i rātou o lo au mai e le tusi mai te tau no nātou talaina ma tuina atu lea tupe i se sui o le tastra o le aanga iane. Wai mai e whai ule tusi le le whaamtaranga e awa le whai roaina le tusi i se isi rawa tangata o no se ngai o inga lea e whai wha lilo e pu e aile au hackers. Wala pata i manino mai le scam watch wha pia fo i maleo leo ia no fo si la fia o se whainga tau wha se se lea whainga ma awa ne i wha se se nai se tasi. Wa si dia mare wha se lau fitu smul whamiliona le tupe ua lusia tangata Ausetalia i whainga tau wha se se ia talu mai lava le tausanga na te nei lua whelua sfumare rua.